Nabo aciari ni barombetwe gutigira ni bagukaria muno ana bao bare kagitene gaka karutha ni kenda batigatonye kiri mantu jaria jateagirite amuna kinya kwithirwa bagitano untu bura bwakurukirwe ni kagita nkuruki kinya twana twatuije aciari ni barombetwe gutigirira twana tutu ni tugutanirwa antu aria kwagirite ta kanisene na guntu kungi kuria gutithirwa kugitonyithia ana baba ugwatine. Nicholas Chabare ni aguturinga cio. Ori ana abairutha aruraja arwa Disemba irio antu obaingi ebaithagirwo baina mibanga-bangania yotana ana abawa muno obaeje na kinya ana bari bakagwatira ugwati botano wawo tukubwo buru botani bwana bari bocoka nenya na kuringana na gwende Bishop wa kanisa acha MCK Egembe Synod twe Gerard Kithure wamwe na mukaririgite igwangwataniro ya kuru oba synod ino otwecha usikamati ibauritie aciari bamenyere utani ibwana abao na muno nkuruki bakiuga abairutho gobo utana ana na njira ya kindi nikenda kurwa na kinya ntano ochiana bari tukumnyairie yetu ina challenge nene muno ya kwitha kwina ale pregnancies kitwana twatwari wakatwera buitia na ituonete changamoto muno tutikirino ntitukumnya ntano cia ari ni ucoka pole pole na itukwenda kuwa itukwatana na gundi kingi kiwitwa anti-female genital mutilation kuona untu bubu ita bere burubu kithira na ibu nto tubanganite nya micamano ya alternative right of passage ira twinio kinya tariki 12 itukwenda tugithithia mantu ya twitana boys tugetho inya twina mubango ya kwithirwa twina igita ririega rira twitantanira mwari na mugambo gitumi kio tumakinya wona na betu ba ana bari bamingi bagicoka gutanwa kaba kwa restricted ni boys ira ciotanirwa na witha kene utheri muntu akenda kumwonia ati ura mwari utitani no ntubagutha batina kirira kiao kiumurungu so baturia tukaranthi nabo ni tubae kabuboya twabararia itubonelia cia maana ya kwithirwa wina mwekuru utitani ni mbitumi na kou iu ni njira mwera tukwithwa tukeithia kubwithia reduction yotani bwetu utani bwa anabari kiri anabara batikwelewa maandiko nata ya kwenda nondo wontu kanisa yetu ya Methodist tuyukitie especially ruteru rwetu rwa Egembe Synod tuyukitie kanya ga kuthitha cia every end of the year tukethwa twina ntano cia nthaka cia ntano cia ana baiyeye na kinya itene rino ntitukuminya kuria aciari bai tayari gutana na bao itukwenda bwira kanya kau kario kwanjiria tariki 11 kario Jumatatu iyite kuringana na baire baba utani ibwega ni utani bura bugatigira ana bakuwata akirira akiega kirira gikathi nambe na kubaguna gukura bari antu obega utoroni bobo nyumani tukwenda bwakikisira tuketha twina kanya ka barutana mantu ya kanisa mantu ya gintwire yara ya usikana na mikaririe yetu turi ya Meru na mantu yangi ya yonde ya mea ethira ni bukwenda kinya utani bwana bari buni turetereni ana nara kuri na kumenyerwa kia akiri ke kanisa no ndo bakaritanwa Biblia na bakaritanwa na njira yagirite na twaua mwaka yu tukani iria kinya ciari betu mbeca tura turabeta ciangiri 10 this time round turawe ingiri nyanya nikenda ciari betu bonthe bategegwa nende bakore mwikoreta mwana kuma Egembe North Peter Nicholas Chabare.